Dardaras ka Carmen. Agpaili ka? Ay, naladawak tumag ngamin anak kariing Tata William. Ay, takit eh. Kay, agpaili ka? Tata, adda na patag-alakad ko ijay ili. Da kayo ka diti nakapila. Wen, lumugan kanta itulod ka. Manungaminan tiplete, Tata. 95 pesos. Alaman nga rod. Itulod nak ijay ili. Tapno saan amala daw tilakad ko. Para dito yun, Tata. Ay, naimbaglaangan ta na partak ti panagmaneho yung. Eksakto laeng. Kung namtumo ngamin na maladaw ka, no jak partakad. Oh, at titibayad ko, Tata. Ay, nawaw. Apay awang bariyam. Awan, Tata. Ay, mabiit lang tabilang at isuklik Ay, nawaw. Sagbabain ti kan 50 mo takwartayo, Tata. Ay, wait, nangamkas lang maibos sa mutin no itod ko ti suklaim. Saan mo't siguro, Tata? Madlaw mo't anapuskul pa eh. Anto ti bariyam. Agyamanak, Tata. Agpatuloy ak nga ruda na, tapno saan amala daw. Agananad ka Agyamanak, Tata. Ayun gayam. Umaynak tumanin sukunan dito inton malam ha, Tata. Ang mga alas 5 iti malam. Oh, adto'y ti danom adaw-dawatan niyo, Lolo. Apay nga minadiyo ni na yun ang ti danom abinalo niyo. Nagyaman nakapaw ka. Una. Kurang gayam tinalak nga agpaisaw. Agpasada kayo kadipay, Lolo. Ay, Wayne. Tayo nagsukunan ni Carmen ni J. Ilay. Kat no agalas 5, Lolo. Abangan numarabyan kayo. Ay, kabalak pa'y mate. Sabay sa agpliti mo ni Carmen. Kasarita yung lata ko man dagiti kadwayo at tricycle driver. Taisoda pa'y laang timang sukon ka ni Auntie Carmen, Lolo. Saan ata sayang mate? Ay, sapay medyo adayo iji sentro. Sana bali, takabailak nga road. Hindi kay unay agpakpakarabi, Lolo Delikado. Amoyo mat alumakay kayon. Delikado, numarabyan kayo di tadalan. At iti pamasahik, Tata William. Ayun gayam, nalipatak nga imbagakan ka itay. Tiyan niya, Carmen. Kurang tiinted mo asuklik itay agsapa, Tata. Kurang iti 200. Diyak ngamin nabilang anasaya at tagdardarasa. Nadlaw kulaangan idinalpas tilaklakad ko. Sigurado ka? Ay nawaw, awan ka diti panagtalagyo kanyak, Tata. Binilang ko nga rod anasaya at kat kurang atalaga. Ang mga no nagkamali kayo lang itibilang, Tata. Mano nga binanti kurang? 200. Ay, imposible ka maliti bilang ka. Nalabit akas na, Tata. Sige, itadyon ti kurang iti suklik idagsapa. Tapno makaawid kayo matang. Ay nawaw. Nakaisom ka nagawid, Carmen. Ay na, uto-uto magayam day Tata William Norman Lakay. Uto-uto asasawa. Never mind latan lakay. Saan mo mutlaang ang maawatan no ibagak? Amangan pay kitde, no sermonan na kadina oras. Di mo ibagang addaman ng kalukwan nga inaramid mo Nakaisam lang ang nagawid na tao. Panunuto mo nga day naramid ko akalukwan. Ay nawaw. Dalamadamag kunay. Kabisado ka, ti panagis-isam ka. Di ka man dita. Nabambanog na tao ko. Mala, umuna ako nga ginana. Apay, di ka mangan. Saan nagmerienda akmat itay ijay ili. Sakbay ang nagawid Itay pa'y adi ka matagtagari dita, Lolo. Apay aya. Ay, basi laman ang tinapasada apaw. Sana bale, tagpasada kay matlang manan inton bigat. Jak pa kaamuan o pudno nga ta ako orang tinted ko asukli ni Carmen ni Daksapa. Uno lukun na. Anya? Kurang manan, Lolo? Kurang ka nung arutinted ko Daksapa. Sapay 200.
Di yu binilang anasaya at aya, sakbay nga inyawat yu ti sukliyo. Inulit ko ang binilang. Oh, matlagayam. Kurang ka nung arod. No kasta, inted yu ti kurang nga ibagbagana, lolo. Anya pa ingay. Awan naramida ka. Kasano nugun dawayan na kayo laang dayja a Carmen, lolo. Ha? Malagip ko. Kastamot laang ti inaramid na iti Teresena damaan ng Agnes, idinina na Julia tinagbantay. Anya? Tata William manandilim babas. Naimbag pa'y day taalakay tanagagat. Ay na, speaking of Tata William, at malagip ko, Mari Leonor. Ay nawaw. Anya day ta malagip mo, Mari Carmen. Amom ka de, nalaka magayam ang maulbudan day di alakay. Na, kasanumot anay baganti kasta, Mari Carmen. Kastoy ngamin, Mare. Idi na minsan ang nagpaili tinisting ko. Imbagak lang akurang tinted na asuklit. Amam, na niya tinaramid na, Maray. Ah, anya nga iti inaramid na, Mare. Inted na uray tisting lang. Ay nawaw. Si kakit dimot, Mare. Gun dawayam pa'y dyan lakay mo. At least, nakatipidak itiplete, Mare. Ay na, nakatipid ka nga agpayso. Ngam adamat lukluk ko matao, Mare. Ay na, Mare, iti kinarigat tibiyag ita. Nasken nga agdiskarte tayo. Kas dito ka dimot ti aramidam nagpaili ka, Mare. Sigurado ang makatipid ka. Oh, si Kamat Gayam, Auntie Leonor. Anya ti araramidam dito'y balay? Nagpasada ka din ni Lolo, maanalin? Ay, wan, Auntie. Nasa pangarod arimwar, tay supay ka no ti mapasadaan na. Ay na, yan anos dye tao ti agpaspasada iti kasjay nga idadnan. Ngam gun dawayan pay laeng met dagiti awanan bain akalugaran tayo. Ha? Anya ti kayat yu asawan, Auntie Leonor? Nailawan ni Mari Carmen ang nagistorya kanyak. Ti kunana kanyak, kat uto-uto kano ni Lolom. Anya? Apay matakas na tibag baga day dya tao. Wala, tay din na minsan ang nagpasentro. Kat tinisting na kano ni Tata William, akurang tinaytad na suklina. Gaputala kay ni Lolom, di na siguro matan malagip. Iso nga inted na matan adagos, tibag baga na akurang. No kasta, pudno gayam ti atap ko. Na istorya ni Lolo kanyak day takat. Oh, makitam, day ta nga aramid day dya tao. Isu tinapigsa nga agtrabaho. Ngam tay payla agmatlakay, ti mapanagungun dawayan. Ay nawaw, dila agbuteng mat. Agtugaw ka, Lolo. Tagkapita, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay nawaw. May papanita niya ti pagsaritaan tapaw. Agbambanog kay laeng, Lolo. Ah! Apayan ako ng tikas ta. Wen taimbis nga da maurnong yo iti panagpasada yo. Awanan ta dumat ti manggunggundaway kada kayo. Hindi ka maawatan. Imay ni Auntie Leonor dito'y balay, Lolo. Yun ko na. Wen, ti kumari ni Auntie Carmen. Saan ka di nadakamat yo kanyak ti may papan iti kurang asukli ni Auntie Carmen idi na minsan nga aldaw? Wain, inted ko ti kurang nga ibagbagana tapno awanan ti ado asao. Inulbudan na kayo, Lolo. Ah! Saan apud no akurang ti inted yo asukli na? Talaga lang ngamin aman ang gundaway day dya tao. Anya? Ay nawaw. Anya tingkar kami ti tricycle ka, apaw. CCTV, Lolo. CCTV. Wen tapno ma-video ti aramidan nagiti manang gundaway at tao, Lolo. Anya? No santay nga aksyon ng dagita akalukwan da, agruam da, Lolo. Ay, kasta gayam. Wen, nakakonek iti cellphone ko,
kan iti computer ko day ta CCTV. Iso ang makitak no anya ti mapaspasama kabayatan ti panagpasadam, lolo. Ay, nawaw. Mayat man no kastapaw. Wen ngam na diyo ibagbaga ka dagiti pasaheros yung ada CCTV iti tricycle yo. Wen, kasta tiaramid ka paw. Para matlaang dayta iti protection yo, lolo. Aglalo kat saan mat mabalin a sumuro takkada kayo, tungkal agpasada kayo. Agpasintro ak inton bigat bakit? Napanak gumatang iti similya tapno adda may mula. Ay na, siya kung timapan gumatang, normal lakay. Ay nawaw. Sigurado ka? Wun, siya kung timapan. Tapno diskartyak manen ti pletek. Anyat ko na? Ay, kwa. Awan. Di mo latan ikaskaso no anya tinangag mo lakay. Kasano a diskardyam tipliten? Secret. Di ka mauawatan. Ay na, diskartik mo't day jayon Si kakit di mo't. Saan mo't amasapol, ama-amwam amin ka. Naimbaglaangan, talimabas ka iti paraangan may Tata William. Saanan amasapol amapanak ijay paradaan, tapno makaluga na. Ada ngamin intulog ko pasahero ija bagatan, Carmen. Ay, agpailikan sa. Uwan, Tata, mapanak man gumatang iti similya tinatang. Ay, wait, tani. Panagmumula man din ita. Uwan nga ron, Tata, naladaw kampaykit din Ay, sa dino nga iti pangitulodakan ka. Iti paggatangan iti similya, tapno sa anak kon amabanog amagmag na, Tata. Malah, umay ka nga rodain. Taintan. Sikabat ti masalaw ko dito'y sentro, Mari Carmen. Sa dino ay tinagapwa maray. Napanak laang gimatang iti similya tinatang nga imula me, Maray. Sika nga Napanak mo't nagpa-check up, maray. Mala, agkuyog tangarudan nga agawid no nalpaskan, Maray. Ay, saan pa'y maray? Urayag pa iti resulta ti laboratory. Umunaak nga rudan nga agawid, Maray. Sige, maray. Tinsabat Tata William, ti agur-uray kan ka, maray. Wan, imbagak piman nga orayan na. Kay kayak mun sabat ti agluglugan iti tricycle na, maray. Amumat siguro no apay, Maray. Padasamat ati lumugan iti tricycle na inton maminsan. Idulin ko manan to'y 150. Sa akon to ibaga, akurang tintan ni Tata William. Sana bali tala kayo. Sigurado anak apsot ti panagkita na. Ada ka di parikot, Carmen. Ay, kwa, Tata. Abay. Kwa ngamin, kurang mamanong to'y intedyo asukli. Manan. Kurang iti 150, Tata. Ay, nawaw. Sika man la pasahero ka kanayon amang ibaga ako rang tisukli na. Binilang kumata na saya at itay sakbay nga inyawat kaw. Ay na, kurang talaga, Tata. Panagkunak, kitnaskan nga ipa-check up yu ti matayaw. Anya? Itedyon ti kurang ti suklik, Tata. Maawata magka no nagkamali kayo. Kitaan nyo da ito'y video, lolo. Gusto matinyawat yung asukli ka ni Auntie Carmen. Ay, kunak tumang ngamin. Tagasam tay baga na anaskan pa nga ipacheck up ko dagiti matak. Kita ma. Naglawag ahusto ti interview asukli, lolo. Mabit man lang ta i-save ko da ito'y video. Ay, mabalain. Katwan, i-save ko tay pakitak kenkwa na. Agruam da dya tao Manang gundaway launa. Da kayo pa'y laang matalaklakayan, tigun-gundawayan na. Ay nawaw. Nagturad ka matanya, Auntie Carmen. Dagiti pa'y matlalakay kan babakit ti Pontieriam. Ay nawaw. Anyat kayat mo asawan si Kaanaling.
Buyaan nyo dito yung video, auntie. Ha? Ne, video mat iti tricycle ni Tata William. Wan, auntie. Naala ti CCTV ti kalukwam. Agasam ngay, tamapan mo ibagbaga kurang ti mait itad asuklim uray hustumat. Ah? Ay, kwa, Annalyn. Di kan makapaglibak ta da ebidensya. Nangalaam mat iti puskol iti rupam ang mga ramid iti kasta. Gaputa amom alakay di tao, kasta ti araramidam. Ay, pasensya kan, Annalyn. Isublik ti kwartaan na alakin ni apong mo. Pang-asim laang ta-delete mo day ta video. Saan lang ani lolo ti nangaramidan yung iti kasta? Malas mo laang, tadi mo nakita ti CCTV nga inkargak iti tricycle ni lolo. Tay ko na nga rod, matalino man ang matching, nauutakan din. Anya nga rot ita, Carmine. Nakababa yung tikas din nga naramid mo. Malas mo, tadaga ang CCTV. Plastik mat gayam day di alunor. Sigurado ak nga iso tinagpulong ken Annalyn. Iso ak kinargaan na iti CCTV day ta tricycle. Ay na di mo pabasulan ti gayem mo. Nalawag as si katikam malay. Ay na, di na lang padpadasan ti umay dito'y balay. Talaga ang makang kanya. Agsardeng ka man. Agsapol ka kidi ti pakitang danam. Tabayadam dagiti rumbeng abayadam. No apay akong kumpormiter aramidem. Oho, di nakatulungan amang sulbar iti parikot ka. Sulwa ma. Tapno ibagakan ka. Nagadaw mabalin apakipurdiyaan di tano kayat mo. Di pa ila nagrigatan mo ti lalakay uno babakit ti paginteresam. Kababain ka. Agagat ka tapno adamot kwarta. Di mo pag-interesan ti kwarta ang nagrigatan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Aka, kas kay ladonya iti kastangar aramidan niyo. Adda kayo magayaman, Auntie Jonah. Anya ti aramidam si Kavina. Asino tinangibaga amabalin mo ti agilad, Madi nga mintirik nak, Auntie. Sa maysa, nakalabakan nakaluto akmatan iti kaninyo. Agin sa sakit ka man ako nakon. Saan asyak ti drama am akasta, Ay, saan, Auntie? Talaga lang ang ama ditirik na. Tumakder ka di data mapankagsagat iti paraangan. Nagsagadak itayan, Auntie. Adda nga rod manunat nag-abulbulong. Mapan mo sagadan tapno na dalos ti paraangan. Anya kalakit di mitan bakit? Apay manan. Anya manan tinaysawang ko adi mo nagustuhan si ka Percival. Ay na, madlaw ama ditirik na ti kaanakam. Taimbaon mo pa ilang agsagad iti parangan ket nagsagad nga rudan. Rumbang laang agtrabaho da ita Avina. Tadata timang pakpakan ken kuana. Sa maysa, libre ti panagnaed na dito'y balay. Iso arumbang laang nga itrabahuan na. Kay sumiter aramidin na. Kat numat maturog itay simang petak. Nagmayat ti ilad na sika. Mati ka nung aro tirik nana. Kin apay ayang nga agungot ka ket pinaramid na mo ti trabaho na dito'y balay. Kita ni, nagdalos ti salas kan kusina oh. Ay nawaw. Patpat tiyuma, tamasakit day dya a tao. Ay, anak ti kabsat mo ni Vina. Ngam kastakid din ti tratom kan kuana. Gaputa kayat ko amasuruan day dya nga ubing. Iti kinarigat ti biyag, saan amabalin nga agsadot-sadot. Nakapigpig samot ti saom itay, Mari Jonah. Na, manggagayam dito'y ayan niyo, Marilane. Katwan mo't mare.
Anyat na pasamak ayan. Masurunak nga ron iti kaanakak, mare. Ay nawaw. Adda ka di kalukwan an aramidan ti kaanakam, mare. Ay, no ammom laeng, mare. Pimudot ti ulok, idinasang petaka na kailad laeng. Agasem, kasladon niya. Nakitak mo't ang naglaba ken nagdalos itay awan ka, mare. Wen ang pilpil yun na nga ron ti aramiden na, mare. Day taman ti jak magustuhan iti dayjay avina. Ay kat ano sa makasarita ti kaanakam, amare. Di mo bugkawan, taamangan numaupay. Ay nawaw, agtrangkaso kan samot tan, Vina. Ay, uwit nga rod antilani. Madi at talaga tirik na. Panagkuna kat kasapulam ti aginana. Saan mat ang mabalin? Taamangan numakaungat ni Auntie Jonah kanyak numaturugak. Kat aldaw, Auntie. Ay, gayam. Adda kadila ko yung agas ti trangkaso di ta, Auntie Lani. Adda mo't, Vina, basang. Ikanak man iti talo at tableta, Auntie. Kita aywanam ti salunat mo. Narigat ti agsakit ita panawon. Sapay adayo ka kadagiti dadakkel mo. Awan mat maaramidak, Auntie. Nasken nga anusak ti makipagnaed kada, Auntie Jonah. Tapno makatipidak. Kaya't kumat ti makapagturpos iti panagadal ko. Sapay la kuma tadumteng tumot day tangaal daw, basang. Ken sapay la kuma tamakita met ni Antim dagiti sakripisyom. Kontrabida ka ngamin iti istoryana. Sa dino tinaggapuam si Calvina. Iti tersena ni Auntie Lani, Auntie. Ay nawaw, awan man lati kunam nga agpakada ka. Anya man ang tinaramid mo, ijay. Nakitak ngamin nga dakasarsarita yung iti cellphone nyo itay, Auntie. Napanak lagi matang iti agas ko. Ala, mangan kamot nga rudan, taagsakdo ka pa'y inton madamdama. Wan, Auntie. Aginaw kamot laang. Diyak kayat amapunpundo ti plato iti lababo. Wan, Auntie. Kano umay agsinger ni Mari Susana inton madamdama. Itid mo na ito'y kankwana. Wan, Auntie. Rumwarak labiit. Sikapay lati makaammo dito'y balay. Kita emet ti aramidem kunakmanan. Siyaklatan ti aginaw, Uncle Percival. Sa nabali, tawan mo ti aramida. Siya kun, madlaw ang matitirik na, kaanakan. Sigurado ang makaungot ni Auntie kanyak no kastala ang Uncle. Siya kun ti makamong agpalawag ti ni Antim. Diyak kaya't tiriri, Uncle. Agi na nakakid di. Ang mga no kumaro day tarikrik na. Diyak kaya't apanunutan ni Manong Ricky, abay-bayaan ka ditoy. Ay nawaw, anya ti aramidem si ka Percival. Kanya kalaki din. Kita mga gininaw do tao. Apay asika ti agin innaw. Sa dino ti ayanday ja avina. Ay, hindi mo man pagpupulutan ti kaanakan. Madi nga ro tirik na na. Arti na laeng dayta kunak lang nga ruden. Kasano no kumaro ti trangkaso nakit maamuan ni Manong Ricky. Amangan no panunutan na abay-bay anta ti kaanakan ta. Saan ang nagganday ta avina dito'y balay tapno agnamay? Ay na, bakit? Kas makita mat, naggagat nga ubing. Aramid na namat amin nga ipaaramid mo. Itala di makapagtrabaho at amad di nga ro tirik na na. Agpuno ka man kanyak, Percival? Ada sa amat relasyon yaw iti kaada ka. Ay nawaw. Ay, Jack amukin ka. Jack amo, no apay amasapol nga ikam iti dakas akay papanantikin na imbag ko iti anak ti kabsat mo. Tapno'y bagak kang kanya. Napadasak mo tinakipagnaid ka dagiti kabagyak. Iso ang maawatak ti kaanakam. Ada istorya akan ka, Marilane. Ay nawaw, anya day ta, Mari Jonah. Talaga saan ang mapagtalkan day dyan aka anak kak, Mare. Imay kan samot manen,
Tapno umay mo imarites ti ka anak ka, Mare. Kasanumat maray, itay simbang putak. Nadanunakit din nila kay kong agin inaw. Ah, si kakit di mat, Mare. Para day talaang. Dila agbain mo't day jay akanak mare. Nakasadsadot sika. Ti panagkunak kat saan mat, Mare. Nagagato pa'y ti ka anak kam. Wen, talalaingag pamarang mare. Nagagat no adda kayo. Ngam no dakda kami laag ay namaray. Ultimo kanin na. Da kami pa'y kanila kay kot agluto. Amangan mat no na minsan laang anapasamak ti kasta, Mare. Kat sinubra ang manen ti istorya, Mare Jonah. Ay saan mare? Pudno ti ibagbagak. Ay na nagrigatan ti kastoy. Imawag ka matatang. Kumusta ka dito, anak ko? Nasaya at lagtamad tatang. Ay, nawawa. Masakit kang samit. Ininot matan nga agim imbag tatang. Nagtumara kun iti agas. Ay, wanam ti bagim dita. Kan, kita nagiti maarami na. Ulungam dan tim kanangkal mo. So, badan ti kinaimpagdagan ka. Wan tatang. Kastamad tar aramidat. Ano sampay lang? Tambo ba't na dito kabalan ti agpaya di ti abang no bilang? Wan tatang. Di kay madanagan. Mano atawan laangan. Malpas ko matan ti kolehiyo. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, Vina. Abangan mat no nobyo matanday jay. Saan, auntie? Ni tatang ti imawag. Di na ko lulbunan, ah? Uray kitaan nyo ti cellphone ko, auntie. Sa anak nga gululbud. Ala, wanan. Mangrabi ka mat nga rudan. Talpas kamin ka ni uncle mo itay. Wan, auntie. Siguraduam amalinis ti kusina sakbay amaturog ka. Nalawag? Wan, auntie. Matik daytan no siyak, auntie. Rumbang laan. Laglagi pam alibre ti panagnaed mo dito eh. Mabalin ka di makasarita ka, pare Percival. May papanitian niya, Marilan eh. Kastoy nga min, pare. Tunggal umay ni Mari Jonah dito'y balay. Kat maditi istoryana. Ay, nawa. Kanyang itis istoryahan na. Nakasadsadot ka no ni Vena akaanakan nyo, pare. Ni Vena? Ay, naglukon na dyan tao. Tila istoryaan ka nilawlawatan na. Ngamjak pat yan amin nga ibagbagana. Ngamin, kas makita kat nagagat mati ka anakan nyo. Talagang nga nagagat na dyan nga ubing no iti trabaho ti unag ti balay. Awan ti makunak iti dayjay. Talaga siguro nga awanan tinasaya at ama istorya ni Mari Jonah. Iso ati kaanakan nyo matan ti daddadaalan na, pare. Ay, Oray kadagiti dadduma ako kumari me. Kasta ti istorya na. ay nawo. Kundi tulong dahi ta Jonah. Pinton kwan. Idadanas na lagayam ti tultulungan na. Iti kas dya kinagagat ti anak ti kapsat na. Ay, day tangarod, pare. Di mo't maasyan iti kaanakan nyo. Naibagan ni kumarim ala iti maipapan iti pamadakas mo iti kaanakam. Anya apang madakas manan nga ibagbagam si ka Percival. Di ka man agin didiam mo. Ay, saan ka mawatan? No kastamod lagayam. Di mulat ako man inayaban ti kaanakan ta nga agnaed dito'y balay. Iso mo ti daddadanas mo. Anya? No sadot siguro, maawatak no makaungot ka. Ang itikas di akin nagagat na. Ay, sikat ayan ti parikot. Di ka man agpakalaing si ka Percival? Di ka lang maasyan iti ubing. Kundi tulong ka. Yung kasta mater aramidam. Ay, una yan. Ay, pasensyakan ka ni Antim ah. Kaanakan. Apay ka di, uncle. Awan mo't dakas nga inaramid ni auntie kanya.
Amok nga mum dagiti pa nagdadaal na ken ka, iti sangwanan dagiti kumarin ha. Ha? Uri siya, jak mauawatan yan ti. Ang hindi ka maupupay ka na ka na. Say-sayatam kit iti panagadal mo. Tapno adan to may panakkel mo. Agyaman unay, angkal. Napadasak mo ti kastay dagad atalakpay. Ket amok no ti mismo akabagyam ti mangidadanesken ka. Ngayon pagbalin ng latan ng inspirasyon. Adan to siguro pag nakman yan tin. Wan, angkal. Agyaman manan. Importante, ada malpas mo. Uray ado ti trabaho dita, wano amom ti agdiskarte. Sa balilat ta, no makalpas ka iti adal. Saan tayo umat ngamin nga agpapada iti gasat kaanakan? Nangag ko ti saritaan nyo kani Vina itay Percival. Ada ka magayam. Itay pay. Awan ti amo kadakas anay bagak iti kaanakam. Idi pa'y ang makadkadlawa ka. Agpudno ka man kanyak. Ada samot ilimlima diyo a relasyon nyo iti kaanakak. Unay kati kasta klase ti panagpampanunot mon. Mamin ano ka di nga ibagakan ka, asaan aron ba nga ikam iti dakas akay papananti kinaimbag ko iti kaanakam. Maamwak laeng nga adda kalukwan nga aramiden nyo. Talaga apay balod ka. No di nakpatyan, atakan ka day tapakit. Naibaga kanyak ni Marilan iti may papan iti pamadakas mo iti kaanakam. Ket di nak itulad ken ka, akaslawan kaasi na. Mismo pa'y akadaraam. Idadanes mo. Amom, nadalos ti panagpuspusok bakit? Ipasigurado k dayta. Ay nawaw. Addan samot ti saan nyo ang nagkinaawatan kinilakay mo, Mari Jonah. May sakamat Marilane. Ay nawaw. Tan nairaman nakpay, Mare. Kasano? Inis istoryam gayam kanila kay ko ti inistoryak ken ka may papan iti kaanakak. Dayjay ti mako na a confirmation, Mari Jonah. Narigat mo't no patsyak adagos dagiti istoryam. Kat saan ko pa'y matngam mo ti pudno. Kat, pudno tinis istoryak. Saan kanumot ko na nila kay mo, Mare. Adda nayon dagiti istoryam, Mare. Anya, Narigat man ti kasta, Mare. Kasla di mo mat makita dagiti sakripisyo ti kaanakam. Tultulungam nga agpaiso ti kaanakam. Ngem idadanas mo mat piman. Nututuusen kat itrab-trabakwan ni Vena dagiti amin ama itultulong yu kankwana. Ure kaskasano, umanay mat siguron ti panagtrabaho na akasukat dagiti itultulong yu kankwana. Nagregat nga ta trabaho ti aglaba, agdalos, agluto, ken aginnaw, Mare. Syakla ka na yun ng tidakas. Ay nawaw, agbalbaliw kang aminan Makidam reta. Uray dagiti kumarim. Saan da ka apatyan? Siyempre, makikita damat ti sakripisyo ni Vina. Sa dino ti ayanday ti Avina. Apay adyak makita dito'y balay. Rimwar, tada klase na ita. Apay nalipatam. Ay, wangag paiso. Nakita? Hindi mo kumamot idadanas ti kaanakam. Tanaggagat. Tulungam kit de. Tapno itong makaturpos. At damat may panakil mo anatulungam. Istriktong akadila unay lakay. Kaslamot nga min robot ti panagkit-kita medya tao. Tidakis na pay. Ingkakat istoryaanan ka dagiti ko kumarin. Agrubwatakon, Auntie Jonah. Ay, mabit man laang Vina. Allowance mo, italawas. Ay nawaw, saanin, Auntie. At dapay magja-interview din na palabas alawas. Awatam kit din. Amok nga ado ti paggastusam. Nakababain mo't, Auntie. Awatam kunak lang arudan. Sa nabali, nagagat kamat at tumultulong dito'y balay. Anya tikin na nyo, Auntie. Saan samat ada kayo dayta? Siyak da ito, ikaanakan. Kaya't ko lang ti bumaawikan ka.
Iso nga, awatam ko man dahito a kwarta. Agyaman naklaunay, Auntie Jonah. Awan ang yaman na. Basta say-saya atin ti panagadal mo, kaanakan. Ay, nawaw! Di ka agsao iti ulbod maipapan kadagiti tao at tultulungam. Nang runa no adamat ti araramiden da, tapno masubadan da ka kadagiti maitultulong mo kadakwada. Well, papagayam, itan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.